tetenger dari panberempan tetenger kiamat. Kajeng Nabi ada bu tetenger kiamat kentok salah situ bakal pada penyakit sebanyak memati manusia dari jalur pernafasan pada penyakit ontah sampai ban embek. Ontah neka andi penyakit dari elong kentok. Nah semangken ampun dapat mau nang Indonesia ki sekone tapi nang negara-negara lain atal pusan pak nang sar pasar nang bawa sabah nang lonjalan sekejap rebu kadang 1000 2000 saban areh malar mantar kula bi sampean ki pada selamat amin Allahumma pon mon bada penyakit ada tambana mon bada penyakit loe pangkirobana agama nyapakin tambah agama nyapakin obat nyereng kula bi sampean selo biasa maskeran masker wirid masker selawat masker tiker masker obat sesiapakin sarang agama kula cuma beri 2 perkara pak sebisa selamat dari penyakit wabah bala sebanyak korbanan berloi pangki cecek kurang ketika entok sepertama apa bu orang selawat 1000 banare nega mesti selamat dari penyakit seada tambana dan penyakit sebanyak korbanan nega banyak pohon ngereng kula bisa pada loe pangki teret namong naudzubillah kula bisa sampai malar panter ki pada selamat amin Allahumma pohon ngalak selawat dak panda sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad hafal bu mulu hafal neka sekolah boleh bay sallallahu ala Muhammad sallallahu 1000 neka dabun Imam Yusuf ibn Ismail an-Nabhani dalam kitab Sa'adatud Darain as-salatu ala nabi fi zamanil waba'i alfun maca salawat dak kajeng nabi dalam zaman penyakit sebanyak ban loe pangki kabar neka pak merenges loe pangki kabar kentok 1000 sera orang sesempat maca salawat 1000 banare ban malam setanian neka elindungin bi Allah lakena binena amma anang sepekarangan neka makana makelo maca agapi semangken anak sewa tuaan laku embuung dumalem amma sodi sekeluarga kadinto sallallahu alaihi Muhammad ada batu pak tu mon dalam situng soma situng kakak situng keluarga ais selama orang 200 edan benar 200 tu pole mari sopu ngalabram pa mari duhur ngalabram pa pesanakin dana foto kula bi sampean sallallahu alaihi Muhammad nega situng bisa nolak penyakit seloi pangkiro bener nega bisa nolak penyakit setada tampen nega banyak penyakit nega tada tampen kajeng Nabi jelasakeun nang hadis saya ngajak salah paham kadang kula bisa pan sakit entar ke dokter bi dokter ekoca ada penyakit eko badan kan ngagama terangakin bi kajeng Nabi lain bi kula bi sampean san ada penyakit apa seher tetangkai ko saya bada penyakit lo arobe ngani ka bada salah situng orang mon ngakan lo ampoa beco tanang aban soko na sampai tedung nih kawan. Ya nih. Lo abeco ngakan abau capi abu cuko tase paking agosap ke betese ko. Oke, sana ta epang lo kene seren matuway ko. Salah tanang ala abau cuko ngala embu betese abau cu. Ada para pusat batan kau udah amun jakin oleh 1 tahun 2 tahun nanti penyakit loh pangki penyakit ada tampana kajeng Nabi ada bu orang selok pentos abeco tanang dari kakanan pas tedung pae tepen penyakit si ada tampana fala yalumanna illa nafsa cek manglo dak tetanggana cek manglo kebalana manglo ka abang tibi ngereng para pusat batan kau udah amun jakin orang yang beco sebelum ada orang yang beco semari ada kesoki pak kajeng Nabi para ulama ada buakin ghuslul barajim yujibul ghina macen nikah
Dari bau na petes, bau na cuko, bau na ding-ding, bau na nekalat selat, nekalat pitanang keriki, mau na beco sebelum ada Orang yang becoan tanang sebelum ada eko waris selamat dari penyakit. Orang yang saya beco tanang marin ada kento eko waris soki. Bisa jadi sampean muka toko gagal, ke Malaysia gagal, ke Jakarta gagal, ben malam tanang budak jacap pilo abad. Ada san kegagalan aja habis ke kiai seher tetangga ku ah. Senga para tretan sant batan kaula amun jakin. Ani kekeraukan kene tapi sangat penting dak kula bisa sampean. Maka pertama, selain selamat dari penyakit, mun setahun sampean. Pun ada macam selawat 1000 wadah ulama asompa wallahi mun lo soki entang kuburan korok. Korban are bu, sangkup sampean selawat 1000 banare. Sangkup bu. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Lo usah baca langkar, sabah maca, jalan maca, pasar maca. Ku gangku nang toko, nokin toko sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Lo kira sampai setahun, besoki. Banyak contoh orang lo alako tapi banyak mobil, banyak mana lo usah seputakin. Napa? Bisa jadi selawat aibon benar ya. Selawat aibon. Maka ngereng selawat 1000 nikah seterakhir pesan dan kula selawat nih kan nih. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Mula ci akhir sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad 1000. Eka soki, eka selamat dari penyakit saya tak tampana. Amin Allahumma. On semar 2 untuk penyakit kadin tok napa? Akon not bu, akon. Konot ni kepada keimah badan nang bajang sop. Artinya orang siapa jang sop bu, pas maca konot, ani ke lebih kene resiko na, etapai penyakit etempang selo abajang sop. Epok wabi kajang nabi, man sallas subha fa huwa fi zimmatillah. Orang senyapo sopu aneka berada dalam tanggung jawab Allah. Jaga badana, jaga nak potona, jaga tunyana, jaga setaja urus. Mangkan apa jang sopu? Mon bisa berjemaah, mon bisa masjid. Para busa, mon lo bisa stan pun tanah. Senga ciampolo nyapuan sopu. Nang sopu kentok beda konot. Dabun ulama orang semaca konot jang sopu. Wakina syarra ma qadait. Selamat dari penyakit selo arobah. Selamat dari penyakit selo iketela. Selamat dari seher. Selamat dari hasad. Selamat dari tengkina tetangga. Jaga bi Allah qor apa jang sopu maca doa konot. Ini kedua selawat 1000 banare apa jang sopu penyapok ben maca konot. InsyaAllah ku nabi sampean tati manusia saya peselamat sarang Allah paring kecemparan sampurna fid dini wad dunya wal akhirah amin Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amun jakin nyon sepora kadin tok sebisa aya torakin saat malam mangken atas setaja salah luput korang langkung pun nyon sepos tada batasa akhirul kalam hadanallah وإياكم إلى طريقه المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما فلا تدع فينا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا عدوا إلا خذلته ولا مسافرا إلا سلمت ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها وسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أولادنا وطلابنا